ja hoću tu živjeti. Hoću tu imati svoju obitelj i nešto, hoću imati svoju kućicu, ne znam, hoću sušiti moje kovacice, ne znam, da pečem moje rakije, ne znam, ja to hoću taj život za mene. Ljudi kažu da tu nije dobro, da bolje bi bilo da neko ode u Njemačku. Ja mislim da ljudi tu ne znaju cijeniti što imaju. Ti ne možeš, ako nemaš neku vezu, onda nećeš uspjeti. Ako nemaš kuma koji te može smjestiti, onda gotovo. I ovaj negativnost je mene bilo teško iz početka. Dragi prijatelji, dobrodošli u novi podcast Udruge Mladi za domovinu. Evo, kad je hrvatska dijaspora u pitanju, puno nas zna osobe koje su u Austriji, u Njemačkoj, u Irskoj, u Kanadi, u SAD-u, u Australiji i slično. Međutim, puno ljudi ne zna da jedna od naših najvećih zajednica i država sa jednom od najvećem povijesti našeg iseljeništva je upravo Argentina. I meni je zato izrazito drago da smo uspjeli dovesti u goste jednu izrazito vedru, pozitivnu osobu koja se prije nekoliko godina vratila u Hrvatsku, a rođena je u Argentini, a to je naš dragi prijatelj Omar Nadir Ivanović. Evo, Omare, dobro nam došao. Puno vam hvala svima na pozivu. Mene je puno drago, baš mi je drago da sam tu. I nama je isto. Evo jedna informacija. Iako sam rekao prijatelj, mi smo se tek sad upoznali, tako da jako mi je drago da ovaj podcast snimamo ovako friško nakon upoznavanja, jer sva pitanja ću iskreno pitati, jer puno toga i ne znam, a koliko vidim sve je zanimljivo, tako da bit će sigurno dobro. Mislio sam te pitati naravno o osobnoj priči, kako si došao tu i kako je tekao cijeli taj proces. Međutim, možemo prvo krenuti generalno s našom zajednicom u Argentini, koja je jedna od najvećih na svijetu. Pa evo, koliko ima Hrvata trenutno se to može ustanoviti i koliko su dugo tamo u Argentini? To je kao vječna pitanja, zato što mi ne znamo točan broj koliko Hrvata ima u Argentini. To svi kažemo da 250,000 Hrvata, 300, 500, to tako se računa, ali zapravo to točan broj nemamo. Ali jedan prijatelj, on napravio jedan registar, to mi kažemo censo, neka anketa, da su potomci Hrvata i Hrvati ispunjavaju ove podatke i sad imamo neki dojam kako moglo bi bilo. Aha, evo, ti si te podatke i istražio, zapisao, ćemo možda malo proći kroz njih ako želiš slobodno. Da, moj prijatelj Kristijan Šprljam i Jelena, skupa sa Jelenom Nadićem, oni su napravili ove podatke i oni su kao friško su stavili na internetu da mi možemo imati taj access i možemo to vidjeti. I dobro, i otprilike ja sam napisao, zato ja ne se sjećam na pamet. Dobro, od 2020. ova godina to registrirano ima 15,000 osoba. Službeno registrirano. Registrirano, ali zapravo to za mene nije realan broj. Ali 97% oni su rođeni u Argentini, 2% su iz Hrvatske i drugi 2% su druge države, Slovenija, Kolumbija i tako, koji su registrirani. Ali to je zanimljivo zato što ovaj 15% osoba, većina su iz Buenos Airesa, 34%. Drugi grad je moj grad gdje ja sam rođen, Cordova, 14%. I poslije dolazi glavni grad iz Buenos Airesa, to je Capital Federal, koji je 14%. I poslije, druga županija je Santa Fe. I Santa Fe je zanimljivo zato što ima tamo puno hrvatska sela. Tamo kada ideš po groblje, tamo gledaš samo hrvatski prezimena. I to je zanimljivo. To mi kao ponekad kažemo, vidi ovaj mali Zagreb. Ovako, da. I od ovih ljudi obitelj koji je rođak, koji je otišao, većina kaže da djedovi 59%,
poslije šukundjedovi 9%, roditelji 8% i pradjedovi 4%. Znači Da. A po valovima hoćemo kasnije. Da, po valovima, da. Zato što sada ide ovaj bal, zato što imamo tri vala. Tri vala. Prije prvi svjetski rata, drugi svjetski rat, između rata, pardon, i poslije drugi svjetski rat. Ovo je treći. I u kojem je najviše došlo? I tu piše koji najviše je došlo, 51%, kažemo, to je taj uzor koji imamo, mi ove podatke, to je drugi bal. Kao drugi bal, kao između dva rata. Znači dva rata, 1919. do 1945. 51%, ali poslije imamo prvi bal. Prvi bal koji je 29%, ali treći val nakon drugog svjetskog rata je 18%. Zato što uvijek se kaže kao u Argentine kao najviše je taj treći val, ali nije. Da, zato jer su možda najviše političkih prognanika i slično, najzvučnije, ali puno više između dva rata. Znači. Između dva rata. Da. Ali mene je bilo zanimljivo ove podatke, zato što to kaže puno kako su različite ove valovi. Na primjer, ovi valovi koji imaju kontakt sa rodbinom tu u Hrvatskoj, iz Argentine imaju kontakt sa rodbinom. Na primjer, prvi val ima 19%. Drugi val ima 34%. I treći val 51%. Ovako, kao više znači da su danas, ovi današnji u kontaktu s njima. U kontaktu s njima. Da, kao više, kao nije toliko daleko kada su otišli ove predaci, onda je bliski ovaj kontakt sa rodom. Da, to je i očekivano. Da. Ali mene to je zanimljivo ko ovi potomci znaju hrvatski jezik. 65% ne zna ništa, 26% zna malo, 6% zna dobro i 4% je jako dobro. Ali oni koji znaju dobro i jako dobro, ovo je treći val. Kao treći val koji su se tu rodili. Da. Tako je. I oni su jaki da oni čuvaju identitet i jezik i tako i kulture. I to mene je nešto koji mislim da naše institucije moraju puno raditi. Zato što ima puno potencijale. Zato koji ovih oni su sudjelovali u hrvatskoj zajednici, u klubovima, u sportu i nešto da se poveziva sa Hrvatsku. Nikada, kažem da nikada su bili 61%. Ponekad 23%. Ja, u Hrvatskoj da su bili. Ne, tamo u Argentini da sudjelovaju neke klubovi. Da, tamo postoji. I da može nešto 9%. I da danas kao aktivni ljudi koji sudjeluju u zajednici je 3%. I to mogu nešto, ove brojevi nešto govori kako smo mi se razvili tamo u Argentini i naša i kako sudjelovamo između argentinske kulture i hrvatske kulture. Čini mi se da je puno više bilo integracije u to argentinsku kulturu nego možda u nekim drugim našim dijasporama, ali opet s druge strane to je drugi kraj svijeta koji je jednostavno prerazličit da se tako lako očuva naša kultura. Dragi prijatelji, isprike na kratkom prekidu podcasta, jedna samo mala napomena za one koji ne znaju. Mi Mladi za domovinu, osim što pričamo i verbalno i društveno promoviramo hrvatske vrijednosti i istinske ljude, u zadnje vrijeme to pokušavamo činiti i na što praktičniji način i u svrhu toga Mladi za domovinu posjeduju web stranicu, odnosno web shop Crobuy.hr. To je web stranica na kojoj možete kupiti proizvode hrvatskih proizvođača od originalnih hrvatskih materijala. Jedan recimo od tih proizvoda je i ovaj predivan grb kameni od bračkog kamena i time podržavate male proizvođače u Hrvatskoj. Proizvodi su razni, od raznih umjetnina do poklona za najmilije ili do poklona za vas same, za predivno uređenje doma. Tako da ako vas takve stvari zanimaju, a pogotovo ako nas želite podržati,
podržati u našem radu, generalno u svemu što činimo, to možete učiniti tako da odete na stranicu CRO-by.hr koja će biti u opisu ovog videa. Evo, puno vam hvala, svako dobro i živjeli. Ali što misliš dan danas, jel se dovoljno dobro radi na očuvanju te kulture i gdje se ona danas najviše čuva? Jesu li to župe, jesu li to folklorni ansambli, jesu li to neke druge hrvatske zajednice? Evo, kako je danas stanje? Da, danas se stanje je puno drugčije nego kako je bilo prije kada ja sam živio tamo, ali uvijek je glavna je crkva. Uh-huh. Da, u crkvi, oko crkve je kao ljudi su se pokupljali, ali blizu crkve bili su druge klubovi i poslije tamo ljudi su pješvali folklor i pjesme i tako. I ljudi su se bavili kao u kulturi tamo. Uh-huh. Ali to da, glavno od toga bilo kao bila crkva, ali nakon toga bili su ovi klubovi. I klubovi bili su puno aktivnosti, nije samo da to se kaže kulturni, nego kulinarski. Uh-huh. Kulinarski. I to se čuvaju. I ja uvijek mislim da, hvala Bogu, na primjer, kad ja sam bio mali, ja sam trebao puno odgovore. Zato što ja sam se pitao uvijek, otkud sam ja, otkud su moji, zašto su otišli, to i sve. I mene me falilo uvijek, kad ja se sjećam, kada ja sam morao opisivati moje obiteljsko stablo, od mamine strane bilo jasno. Sve grane su bile pune. Ali od čačine strane, od tatine strane je bilo jako prasno. Aha, a mama je isto Hrvatica ili je Argentinka? Da. Sad to bilo jasno. Puno jednostavno. Da, jednostavno, ali kada ja sam poslije išao tamo u hrvatski dom, i u hrvatskom domu tamo ja sam našao toliko ljudi da imaju slične priče kao ja i tako bliski odnosi i tako, to poslije mene bilo jasno. Mm-hmm. I zato za mene rastao taj ljubav prema Hrvatskoj, naravno. A joj, volio bi o tome da baš puno popričamo, ali ako mogu samo još malo generalno Hrvatima u Argentini. Znači, bila su ta 3 iseljenička vala. Prvi je bio, sam si rekao, prije Prvog svjetskog rata. Da. To je znači najviše bilo ekonomski, bolest loze, jel tako, Dalmacija i otoci, znači slično kao i Australija. Onda u drugom, između 2 rata, koji su bili razlozi najviše? Jel tad već bilo ovih političkih već prognanika ili je to isto bilo ekonomski? Ekonomski i pogotovo isto ja vidim da kako se stvaralo priliku da oni idu i traže neki novi život tamo. Uh-huh. u Argentinu. Ali zanimljivo između ova 2 rata je kao puno ljudi je kao su došli tamo i ja mislim da nisu bili svjesni šta se stvara. Uh-huh. Ali zato što nisu imali su namjernu da se vraćaju u Hrvatsku. Ali, na primjer, 3. val, oni imaju namjeru da poslije kad se smirava situacija ili nešto, da se vraćaju u Hrvatsku. To je u biti bila svrha tih hrvatskih zajednica i to, jel, da ih spajaju, da se vrate u domovinu, da. A onda iza Drugog svjetskog rata, jesu li to sve bili neki politički prognanici ili je i tad bilo vjerojatno ekonomskih razloga? Bilo svašta, kao ja vidim većina, mi kažemo kao politička emigracija. Ali ja ne mislim da samo nije bila samo politička emigracija, zato što ljudi poslije toga oni su napravili novi život, oni su se stvarali i puno od njima oni su bili profesionalci, oni su dali svoje, kako mogu reći, svoj pečat tamo i oni su bili kao, kako mogu reći, u visoki razini tamo u Argentini. Ako ti nemaš interes od toga da se seliš, da ideš na bolje život, onda ne ide za to. Onda je prolazna Argentina. I zato ja mislim da isto, bez obzira ako bilo političke razloge, isto bilo potreba da oni tamo... Da se očuva. Da. A sam si rekao, eto, zajednice, folklor, a crkva isto ima dugu povijest u Argentini. Znači, prvi koji je došao u Argentinu je bio Isusovac, ako se ne varam, ali kasnije su Franjevci najviše preuzeli. Jel znaš nešto više o tome? Evo, znam da je bio onaj Franjevac Leonardo, kako se zvao, Rusković, jel on bio prvi? Da, on je bio...
Prvi, ali ja mogu govoriti koji ja sam o tome, neću ulaziti puno u povijest, ali samo ja kažem da tamo Franjevci, oni su toliko u Kordovi kao u Buenos Airesu, one nisu samo bili kao misija bila samo po vjeri, nego je bilo da neki da čuvaju Hrvate. Da čuvaju Hrvate koji izbjegavaju, koji trebaju pomoć i puno stvari sa to. Za mene crkva ne možemo samo reducirati na samo poslove kao vjerski poslove, kada samo idu se pomole, idu poslije nakon crkve na piće i to je to. Ne, crkva je bilo neki mjesto koje čuvaju i pomogao puno ljudi. I sad to kada se razvila aktivnosti oko crkve, to je značilo puno za nas. A kako ne, mislim koji je cijela dijaspora, vjera je tu, mislim ključna stvar, ali opet oko nje se razvija taj drugi sav život među ljudima. A gdje su se najviše onda kroz vrijeme naselili Hrvati? Vjerujem najviše u Buenos Airesu, a onda su išli puno i na jug, jel tako? Da, išli su na jug, ali većina kao, na primjer, kao ja sam rekao ovaj uzor koji smo... Da. Većina su iz Buenos Airesa i iz Kordove. Poslije dolazi Santa Fe. Santa Fe isto ima puno Hrvata kad su se bavili poljoprivredom. Mm-hmm. I zato puno Hrvata su tamo otišli, ali na primjer u ovo zadnje vrijeme svaki put Argentina, da to se tiče Hrvatska zajednica u Argentini, me iznenadi. Zato na primjer prije sa mene je kao samo Hrvati ima Buenos Aires, Cordova i Santa Fe možda. Ali danas su jako aktivni u Chaco, tamo da je u sjeveru. Aha. Poslije, pored Čilea, Mendoza su jako isto aktivni. Danas, na primjer, oni naprave radionice sa pisanice i tako, i da čita, i da pokušavaju danas, i daju kao predavanje na hrvatskom jeziku. Mm-hmm. I dobro, tamo dolje na jugu isto se javi na kraju svijetu, kao ja sam mislio tamo Tierra del Fuego, to je Sanja županija tamo. Ja sam mislio, nema šanse da tamo ima Hrvata. A dolje su išli po zlato, pretpostavljam, jel tako? To da, Zlatna groznica, da. Je. Ajde, super. A samo, hoćemo li odmah možda spomenuti da u Kordobi će biti susret svih Hrvata iz Južne Amerike u tvojoj rodnoj Kordobi, jel želiš možda reći nešto o tom više? Ne, hoću reći da, dobro, sretan sam da danas bit će u Kordovi taj susret. Zato većina su se radilo tamo uglavnom u gradovima. Mm-hmm. I dobro, Kordova je drugi grad po važnosti, ali ima puno Hrvatskoj u Kordovi. Naprimjer, puno spomenika koji mi imamo tamo. Akvedukt, taj vodopad koji imamo, to Hrvati su izgradili. Mm-hmm. Zato što Hrvati su bili jako posebni da se tiče kako se radi sa kamenima. Dobro, zato što to je tako, to je tipično. Kad smo došli s Krša tamo. Da, tamo iz Krša su došli i oni su napravili čudo. I na primjer i isto kada se uđe u Kordovu i to je isto. Ima veliki spomenik koji je izgrađeno po Hrvata. I onda to vidi, to je slično i zato kada Kordova danas će biti neki mjesto koji se druži svi Hrvati iz Južne Amerike i dolazi isto iz hrvatske vlade do tamo i da se druže kod nas i to mene je ironično sad to ponekad kad ja se sjećam kada ja sam krenuo ići u hrvatsku zajednicu i nosili smo na našim narodnim nošnjama. Aha. I ljudi su nas pitali, jeste vi Poljaci, jeste vi Rusi? I mi smo morali objasniti da smo Hrvati. I vidi kako je ironija i život. I danas sused od Hrvati. I cijela Južna Amerika je u Kordovi. Je kao... Velika čast. Ali vjerujem da danas malo njih ne zna ko su Hrvati. Danas je Hrvatska poznatija. Ne, danas je više se zna koji su Hrvati. Radi nogometne uspjehe i tako. Znači susret će biti u studenom, u 11. mjesecu. Da, u 11. mjesecu, da. I onda ideš dolje Da, ja idem tamo dolje, da sad to idem
naravno, idem na godišnji, idem vidim i obitelj, ali za mene isto, ja sam imao ovu motivaciju kako je tamo u mom rođenom gradu, da idem tamo sudjelovan i da isto ja predam neke informacije, zato što da isto ljudi znaju kako lijepo se može tu živjeti. Kako mogućnosti ima sa nas i da ne moramo se osjetiti da mi smo kao, ja sam čuo puno puta, da možda mi smo tamo Hrvati od druge kategorije, ne. To nije istina. I ne znam, ja hoću reći na prvu osobu tamo kao hoću to predati, da nije to tako. Da nije to tako, nije samo to, nego kako je lijepi stvari, to se može stvarati i kako je lijepa naša domovina, da nije toliko daleko kako mi mislimo. Pa ti si sigurno jedan dokaz toga koliko ima lijepih stvari i kako se može, pa možemo malo sigurno preći na to, na tvoju osobnu priču. Znači ti si rođen u Kordobi, tata je Hrvat, mama je Argentinka. Ko ti je došao prvi u Argentinu? Evo možemo prvo neku obiteljsku povijest. Moj pradjed je došao. Što je ovaj drugi val? To je drugi val. To je drugi val. On je došao. Dobro, on je rođen tamo u Imotskom krajinu, tamo blizu Zagvozda, tamo u Krstaticama malo. Da. Krstatice je malo selo, da pola sela su mene rodbina. I istina je tamo bila teška sirotinja i sa trbuhom i sa kruhom on otišao u Argentinu i tamo on se vjenčao sa mojim pravakom. Tamo. Ona bila Hrvatica? Ne, Talijanka. Da, Talijanka i dobro, rodili su se četvero djece, ovako muškarci svi. Onda, Imotska krv. Da, to ide i onda dobro, tamo u Kordovi on se razvio, on je radio. To mi zovemo EPEC, to je firma, državna firma u Kordovi struje. I dobro, i puno Hrvata tamo su radili i on došao na veliku poziciju, moj djed tamo radio, moj tata isto radio tamo i sad to bilo, kako mogu reći, super sa njih, ali uvijek bila ova priča da postoji jedna država kojoj mi pripadamo. Nešto fali. Da. Kao nešto falilo. Zato što kada ja se družim sa nekim drugim potomak, unuk, sin ili praunuk, kada mi govorimo koja je naša veza sa Hrvatskom, ja kažem, ja karikiram malo i kažem da mi smo dobar specimen sa psihijatar, zato što mi smo rođeni u nekoj državi, ali mi volimo drugu državu koju nismo mi rođeni. Da. Teško je to objasniti nekom sa strane. Da. I onda si ti, vjerujem, od rođenja bio svjestan tog svog hrvatskog identiteta. Jesi jezik odmah znao? Ne, nisam znao. To mene je bila prasna informacija. Ja sam trebao informaciju, ali ja u mali nogu, ja sam se pitao otkud su ovi prezimeni, nešto mene nije bilo jasno i kao ja sam vidio ovo obiteljsko stablo, to prasno. Dobro, ja sam išao tražiti te informacije i dobro, hvala Bogu, isto moja teta, ona mi je rekla, postoji jedan mjesto koje je hrvatski dom. I dobro, kada ja sam išao na hrvatski dom, mene bilo jasno. Kada, ne znam, taj osjećaj, kada ja sam gledao drugu djecu, kada ja sam gledao ljudi kako funkcioniraju, kako oni pričaju, kao litko glasno i tako, ja sam rekao, ne, to mene je doma. Glasnije nego latino si, ja? Dobro, ne sličan način, ali kada poslije, ne znam, kada ja sam gledao taj fisionomije i tako, mene je bilo to totalno blisko. I ne znam, ja sam bio mali isto, ja se sjećam da ja sam dobio jednu fotografiju kada moj pradjed došao u Hrvatsku, da to je bilo vrijeme Jugoslavije, kada on je išao u mirovinu, on je došao tu, posjetio obitelj i on se slikao. I bila ta slika na crno i bijelo, ovako, te stare slika, na tamo starom kućom gdje on je rođen, ali kada ja su me poklonili ovu sliku, ja sam uzeo, ne znam, ja sam rekao, jedan dan u mom životu moram ići tamo. I to je bilo moj kompas.
A na slici ljubi kamen, ako se sjećam priče. Da, Je. Simbolično. Da. Zato što mene cilj bilo da ja dolazim da dolazim u tu kuću i ništa. I ja sam mislio, dobro, dođem tamo, crtam, ok, gotovo, ali nije bilo to. Ne, ja sam se zaljubio puno u Hrvatsku. S koliko si godina onda prvi put došao u Hrvatsku? Prije 13 godina. Prije 13 godina ja sam se poklonio kada, ja sam rekao, naravno, svi potomci od Hrvata koji smo u Sajnici, hoćemo tu dolaziti. Aha. To je velika je nagrada za nas. Ja sam rekao, ok, savršavao sam faks, moja nagrada je da dođem u Hrvatsku. Došao sam tu, 2 mjeseca, ja sam uzeo od posla da ovako besplatno, da one neće me platiti plaću po 2 mjeseca, ali za mene dobro, ja idem 2 mjeseca u Hrvatsku. Aha, samo na 2 mjeseca. Na 2 mjeseca, ja sam mislio, ok, ja koristim ovu priliku zato što ne znam kada ja se mogu vratiti. Da. Ovaj trenutak ja nisam bio svjestan o to. I gdje u Hrvatsku si tada došao? Ja sam došao prvo u Zagreb, zato ja sam napravio to, poslije ja sam išao u Rijeke do cijele obale, zato mene prvi mjesec bilo da ja upoznam more. Zato ja sam ne skučio toliko priče o toj more. Ja sam gledao toliko slike. I zato ja sam rekao mjesec dana na moru i poslije drugi mjesec sa rodbinom. I 2 mjeseca nije bilo dovoljno. Pogotovo kad se rodbina iz reda Imotska, treba to sve i nije samo rodbina u Imotsku, zato oni su se preselili i on imam rodbinu u Slavoniji i rodbinu u Splitu, u Trogiru i tamo i nikad kraj. Ja očekivao da imam toliko rodbina i hvala Bogu, ja imam privilegiju, ja sam zahvalan Božijem da moja rodbina su mi otvorili ruke i su me prihvatili kao, ne znam, kao ja sam neki bliski. Da, i to mene bilo jako lijepo i ja sam zahvalan od toga. I to je bilo prije 13 godina da si se vratio u Argentinu i odlučio da želiš doći u Hrvatsku. Kako je tekao taj tok misli? To bilo ovako. Ja mogu priznat kao potomak Imoćana, ja ne volim da nekome kaže da ne mogu. Nešto mene ne ide. Dišpet. Taj dišpet mene ide. I moj stric iz Osijeka, Striko Ožo, mi je rekao, ok, Nadire, vrati se u Argentinu, ima super posao. Taj trenutak imao sam super posao. Ti možeš tu doći kad ti god želiš, na godišnji. A prosti, što si po struci, to nismo rekli. Dobro, ja sam turistički vodič danas. Danas. Ali prije ja sam bio na zaštita na radu. Na zaštita na radu, ja sam radio kao supervisor na zaštita na radu, platformi, u Shellu, tamo rafinerija. Dobar posao bio. Ali ovaj trenutak mene nije zanimalo, zato ja sam rekao, šta je to, volim biti tu. I onda tako stric je rekao, ok, ali nemoj to, Nadire, nemoguće da ti možeš tu živjeti. Kada to on je rekao, za mene ja sam osjetio, ne, to je izazov. I najgore je mene bilo kada ja sam uzeo taj avion, letio sam i kada ja sam isletio u Buenos Aires i ja sam čuo da ljudi pričaju španjolski, ja sam se krenuo rasplakati. Nadire, šta si napravio? I nakon toga, na godinu dana, ja sam se vratio. Za skroz, za stav. Ne, sad to moj stric je rekao, ako ti Nadire, ti si došao na godišnji, ti moraš dolaziti u zimu. Ako ti prežive zime, zato što ova zima ovdje su teške nego tamo u južnom. A to se puno ljudi zavara iz dijaspore, dođe ljeti kad su svi na godišnjem i kaže, joj, kako je vama Hrvatima lako, vi ništa ne radite. Da. Tako je. Ali kad dođeš u zimu, onda vidit ćeš. Aha. Ali ja sam došao zapravo tu u Zagreb sa Advent. Aha. Sa Advent kada je najljepše. Opet kao godišnji, da. Onda uvijek sam bio u medinom mjesecu. Da. Uvijek tako mene bilo. Ali dobro, ovaj treći put ja sam odlučio skroz i nije bilo. Ja sam dao otkaz na posao i dobro, ja sam htio ovu promjenu. Prije koliko točno godina? 9 godina. 9 godina. I ajmo prvo da te pitam kako je obitelj u Argentini reagirala, jesu rekli što ti je...
Nisu bili sretni, ali oni su mi rekli očekivano, Nadire. Očekivano. Sad to, stalno ja sam govorio o tome i isto, kada ja sam otkrio to, uvijek ja sam imao taj strast, ja sam bolje ovog hrvatski povijesti i tako, ja sam tražio uvijek informacije, mene uvijek me zanimalo to. Sve koji se povezaju u Hrvatskoj i, na primjer, ja sam dosadio ljudi kao je stalno pričano o Hrvatskoj, kako je tamo i kako ja se povezujem s tim i tako, i onda oni su mi rekli da, ti si htio, onda. Mi smo tužni, ali na kraju kada ja sam tu se preselio i dobro je prošlo korona i to. A jesi prvi iz obitelji koji se vratio? Da. Nije nitko, znači probio si led. Da. I u koje mjesto tada? Odmah si u Zagrebu došao? Ne, u Split. U Split, da. U Splitu, tamo blizu rodbine. Blizu Krstati. Da, blizu Krstati. Da, i isto imam puno rodbina u Splitu. Aha. I onda mene bilo super dobro. Bio isto moj rođak Benjamin. Da prošlo godina, da ovu godinu, nažalost, on je umro, ali on je bio jako blizu mene. I uvijek smo bili skupa i on me pomogao puno da ja tu dolazim. I ne znam, ja sam bio tamo i poslije toga poslije sezone ja sam odlučio da dođem u Beli Zagreb. A koliko je Split sličan Argentini? Puno. Puno, to se tiče temperamente. Da. I nogometa. Da, i nogomet i tako, da, to je vrlo slično. Naravno, da to se tiče ove arhitektura, to, ovaj palače, akvedukte i tako, naravno da ne. A dobro, naravno da ne, ali kada ja hodam u Kordobu i gledam ove spomenike i tako, ja vidim i da, sad ima smisla sve. Ima smisla sve. Otkud je došao taj dojam, ovako, da. Ali taj južnjački mentalitet vjerojatno, bar donekle sličan, ali onda završi sezona, pa ipak put Zagreba. Da. I prije koliko si da došao u Zagreb, kako je taj put? Ne, ja sam došao u Zagreb i nisam imao kao to puno očekivanja. Ja sam živio puno u glavnih gradovi u Argentini. Ja sam bio u Kordovi, ja sam rođen u Buenos Airesu, poslije Rosario. I onda ja sam rekao, ja se hoću maknuti od ove glavnih gradovi. Ali Zagreb ima nešto koji ovi tri glavne gradove nema. Ja ću ostaviti na strane, zato što je sviđaš Amerikanci, kaže sigurnost, ali neću to mjeriti. Zato što, naravno, sigurnost u Hrvatskoj uglavnom je puno bolje. Vjerujem da je to nemjerljivo s Argentinom. Da. Po turistima koji dođu od ozda, većinom se drže hotela. Ali Zagreb za mene je taman. Za hodanje, za upoznaš. U srednjom vijeku i poslije ideš dolje, imaš ove parkove, i imaš to sve blizu i sve, ne znam, je kao za mene ova veličina, to možeš upoznati pješice. I to mene je lijepo. Imaš sve, a nije veliko. I nije veliko, ali dobro, poslije kada spoređivaš poslije na drugim gradovima, kažeš da, je ogromno metropola, kako ja čujem druge, ali za mene je kao super. Okay. Da. I gdje si onda tada radio? Kako je taj put tekao što se posla tiče? To se posla tiče. Bože dragi. Ja sam bio spreman da ja radim svašta. Ja sam tu došao i dobro, iz početka ja sam trebao posao, ništa od toga, nisam nostrificirao diplomu, ništa. I onda ja sam išao raditi kao konovario sam u sezoni. A jesi znao tad hrvatski dovoljno dobro? Ne, nisam znao. Nisam znao dovoljno i dobro, ja sam se morao braniti ovako. Ali preživio sam i ta sezona, ja se sjećam, jedna gošća, stalno ona došla tamo u kafić i ona je rekla, Nadire, ti si jako simpatičan, ti znaš engleski, ti znaš hrvatski, ti si
imaš uvijek osmijeh i ideš za neki dobro bolje, ti moraš biti turistički vodič. Ja imam agenciju. Ako ti položiš ispit, ja ću tebe dati posao. I ne znam, ona to komentirala, ja sam ovaj trenutak, ja sam rekao, ok, ja sam poslije pričao sa ovoj rođačem i on mi je rekao, ne, to bi bilo dobro. I onda poslije kad ja se preselim u Zagreb, ja sam krenio toj seminar sa turistički vodič, ali usput ja sam morao raditi. I onda ja sam morao tražiti drugi posao i dobro, hvala Bogu, našao sam posao u Ledu, tamo u Žitnjaku. Na Žitnjaku, tamo ja sam našao posao i tamo ja sam radio u Ledu 5 godina. 5 godina, ja sam, mene bilo najeo se sladoled, da? Da, najeo sam se sladoled i dobro, i imam puno dobre uspomene, ovako, kao, ja sam došao tamo na posao, svi su me pozdravili. I dobro, i tamo ja moram priznat da ja sam bio na Croatikumu, da ja učim hrvatski, ali tamo mene bila škola. Da. Zapravo moja prava škola. Puno se priča. Da, pa puno se priča sa kolegama. Morao sam ja učiti zato što da ja mogu poboljšavati. Da. I hvala Bogu tamo bilo, ali dobro, došlo trenutak koji ja sam htio promjenu. I dobro, danas ja radim moje strast koje je biti turistički vodič. I danas imaš neku svoju agenciju ili? Ja sam obrtnik, nemam agenciju, ali radim ja sa druge agencije, ali ako neko me kontaktira privatno, isto ja. Rekao si da si sad u Zagrebu, ali ćeš proširiti djelovanje. Je. Da, super. Da, zato ja sam bio na Plitvičkim jezerima, ja sam rekao, ja moram biti vodič od toga. Ja sam, ta ljepota, ja ću uživati od toga. Ali dobro, minimum je dosta zahtjevno, tamo moraš se hodati dosta. I je li dođe kako Argentinaca, je li im ispričaš svoju priču među tim turistima? Da, sad to oni me pitaju kako jako dobro pričam argentinski, kako ima taki naglasak, ali na isti trenutak da ja se komunicira sa kolegama na hrvatskom. Kako to je moguće? I ja kažem, vidite, ja sam neki teški specimen. 2 kultura, 2 mentaliteta, 2 jezika, onda vi računajte. Da. I onda ja pokušavam da oni nauče povijest, hrvatski povijest, otkud smo mi, zašto mi smo došli da Hrvati imaju svoju domovinu, u neki način da oni može biti kako mogu reći, da ne bude dosadno, nije samo podatke. Ponekad ja dijelim moje osobno iskustvo. Kako ja sam došao tu i osobno iskustvo od kolege, zato što ja mogu reći da kao mi Hrvati kao narod, mi smo jako sanjeljivi. Zato preživjeli smo Austro-Ugarske monarhije. Preživjeli smo poslije kraljevine, poslije 2 rata i poslije domovinski rat. I Hrvati nismo nestali. Naš identitet se nastavi dalje. Talijanizma, mađarizma, germanizam i još dalje. Kada jedan trenutak ja sam bio svjestan do toliko kako smo mi kao narod. Bio jedan dečko iz Zambije, koji mama je Hrvatica i jedna cura koji su roditelji su Hrvati, ali ona rođena u Njemačkoj. Nas troje nismo koristili smo engleski. Hrvatski je bio naš jezik koji smo se komunicirali. I smo pričali kako je to sanjljivo da smo rođeni u nekom drugom mjestu, ali pripadamo tu. Naš dom je tu. I to. Jesi možda upoznat s još nekim Argentincima koji su se vratili, ili ih ima u zadnje vrijeme? Ima dosta, hvala Bogu. Jesi ikoga ti možda povukao ili je... Da, hvala Bogu, ja imam čast da pola ekipa je tu, moja ekipa iz Argentine su se preselili tu. Znači probio si led i oni su došli. Ne, ali oni su, jedan došao na iste vremene kao ja, neki drugi su došli prije. I sad su se krenuli isto preseliti. Je kao stalno neko dođe. Ali isto, na primjer, imam
puno Argentinaca koje one pati ova daljina. Od Argentine, od obitelji, nešto. Ja to ne patim zato što je stalno, kao moje društvo su bili Hrvati i one stalno dođu tu. Ili na godišnje da posjeti rodbine. Da. I onda ja sam uvijek u kontaktu s njima. A obitelj, jesi s njima, jel se uspijete vidjeti? Sa moj obitelj? Da. Ne. Ja sam putovao tamo, zato što sa njih je teško tu dolaziti. Da. Onda za mene je lako. Onda ja idem tamo često, nego kada oni dođu tu, ali dobro, moj plan je u budućnost, ne znam, da ako ja mogu izgraditi nešto sa sebe, zato mene je jasno, ja hoću tu živjeti. Hoću tu imati svoju obitelj i nešto, hoću imati svoju kućicu, ne znam, hoću sušiti moje kovacice, ne znam, da pečem moje rakije, ne znam, to hoću taj život za mene, ali hoću isto imati neki prostor kada oni dođu, da oni imaju gdje može... Da im možeš biti neki oslonac. Da, sad to, na primjer, jedan put uvijek ja govorim ove priče koje pričamo mi, ove koje smo potomci, zato što i kao naše probleme o identiteta mi govorimo među nas. Da on me rekao, jel tebe nije žao da ti si toliko daleko od tvojih nečaka, da oni će odrastati i ti nećeš vidjeti, nećeš uživati to. Moram priznati da to je točka, to je mene bolno dosta. Da sve koje ja uživam, koje ja sam posjetio, to mene boli. Kada ja vidim neke fotke ili slike, kad tamo je rođendan ili nešto sa slave i ja sam daleko da. Ali ja vidim nešto. Moji nečaci, kao ja mogu reći da bilo koji se preseli, imaju neki bogatstvo, neki blago. Zato što oni u budućnosti oni znaju da je svijet nije toliko mali. Nego oni moraju otvoriti karta, oni moraju gledat, oni moraju reći, moj ujo je u Hrvatskoj. Zašto je u Hrvatskoj? I onda to otvori glava od toga. I sad to ja mogu reći, nesavjesno možda, ja sam napravio nešto sa njih. Da u budućnost, možda one neće se pitati, ali oni znaju da svijet nije mali. Je, pa to je ogromna stvar. Ali čak i što se tiče te bliskosti, puno ljudi mi kaže da su bliski s nekom daljnom rodbinom, zato jer možda ih ne vide toliko svakodnevno, ali kad odu kod te daleke rodbine, intenzivno se druže, tako da i nećaci će, ako Bog da, doći u Hrvatsku, bit će tu mjesec dana s tobom, družit će se, što je opet možda i ljepše nego da se neko ko se češće viđa, tako da sve možda ima svoje, ne treba se bojati. Je, baš pozitivan stav. A rekao si puno lijepih stvari u Hrvatskoj, a što je bilo možda najteže za priviknuti se u Hrvatskoj, što se tiče nekih razlika u životu? Pesimizam. Da, pesimizam koji imaju tu u Hrvatskoj. Za mene je teško zato što u mom životu uvijek kao Hrvatska bilo nešto pozitivno. Uvijek u Argentini bilo budi ponosan da si Hrvat. Kako je lijepo, kao ponosno smo išli na, ne znam, uvijek sa hrvatskim nošnjama, sa hrvatskim dresama i tako. I poslije kada ja sam tu došao i gledao sam neke druge stvari, kao ljudi govore, na primjer, kada ja sam bio na poslu, da neke ljudi kažu da tu nije dobro, da bolje bi bilo da neko ode u Njemačku, kad su me rekli, Argentinac, kako ti si došao? Ova pitanja, na primjer, moj prijatelj Jozo Kolakušić, uvijek... Jozo znamo, bio je na podcastu. Da, uvijek, zašto si došao? Ja kao, i ne znam, ja mislim da ljudi tu, ne kažem svi, ali ne znam i ucijeniti što imaju. I zbog toga je kao to mene bilo teško. Da je stalno, ti ne možeš, ako nemaš neku vezu, onda nećeš uspjeti. Ako nemaš kuma koji te može smjestiti, onda gotovo. Ne, Argentinac, ti ne pričaš
toliko dobro jezik, onda zaboravi. I ovaj negativnost je mene bilo teško iz početka. Jesi shvatio što misliš zbog čega je tako razlika ovdje i Argentini? Zato što u Argentini ja mislim da mi smo kao apsorbirali, kao upijali smo mi potomci ove nostalgije. Zato što naše nasljedstvo je nostalgija. Kao, ja mislim da ja nisam imao kontakt sa predak koji ja sam imao, moj pradjed, ali ja sam imao kontakt sa djedovi od moj prijatelj, od moj tamo sa moj okolju i uvijek ja sam, zato što isto ja sam bio stalno iznatiželjen, ja sam pitao i kako vi ste živjeli, kako vi ste preživjeli drugi svjetski rat i tako, i zašto vi ste došli i tako, i ja sam čuo ova nostalgija i ja mislim da to mi odrastali smo sa ovom nostalgijom. Nekoga koji je tu odrastao bez toga, ja mislim nema takvu nostalgiju. Ja mislim da nema takvu nostalgiju. I sad to ponekad ja kažem u koji oči ja gledam Hrvatsku. Sa oči koji ja sam imao tamo, kad ja sam bio u Argentini, ili današnje oči. Zato, naravno, slika se promijenila puno. Zato ja kažem, ja kažem da moj medeni mjesec sa Hrvatsku da gotovo je. Da, danas mi smo u braku, da, imamo problema i tako. Ali ste tu, jeli? Ali smo skupo. Da, zato što ja sam gledao možemo reći, negativna slika ili neke stvari koje ljudi ne vole. I ja to vidim. Ali to ja sagrlim. Ja to prihvaćam, da to je neki dio od toga. I ja ne očekivam ništa drugo, zato, hvala Bogu, ja sam imao mogućnost da ja sam mogao putovati i ja sam bio, na primjer, većina puno Argentinaca i tako, koji su potomci od Hrvata, oni dolazi tu, preuze državljanstvo i idu u Španjolsku, zato što zbog jezika nema ove jezične barijere, idu tamo. Ja sam bio tamo, ali ne mogu opisivati, ne osjećam isto. Tamo, naravno, pričamo isti jezik, mene je lako, ali nema. Što misliš tu da je razlika možda španjolske i hrvatske? Dobro, osim korijena, naravno, koji te vežu tu, ali... Da, nešto je tu, zato meni je posebno tu. Meni je posebno, ne znam, kada ja pričam da ja, hvala Bogu, danas mogu se komunicirati. I da ja neka osoba koja, zato što mi Latinci mogu reći, imamo neki dojam da Hrvati su europljani, hladni i tako, zato što tamo, ne znam, kao da su Nijemci, ali poslije kada ja sa ljudima govorim ovako i da su nekome otvori srce i na primjer, ja sam uvijek, kada ja sam tu se preselio, nisam imao društvo u Zagrebu. I poslije društvo, ja sam bio u crkvi u Palmotićevoj, ja sam tamo bio u zboru. I ja sam bio Uskrs, taj datum blizu sada, blagdan, ja sam išao doma, ja sam bio sam. I neko me rekao, ej, amigo, zato svi mi kažu amigo, jel ide sam, ti si sam sa Uskrs, ajde dođi kod nas. I to mene puno značilo. Mene puno značilo. Isto moja rodbina, tu uvijek su se brinuli za mene i za to ja mogu biti zahvalan. To ja nemam tamo u Španjolskoj. Ovo koje imam tu, sad to nije samo, je lako da prodaš Hrvatsku, zato što pokažeš fotke od Plitvička jezera, pokažeš fotke od more. Sve je lijepo. Ali ja sam se zaljubio, mogu reći, u hrvatskom narodu. Komplicirano je, ali od toga ja sam se... Kao brak, da, dobra analogija. Da, zato što mene ljudi me povežu. Mene ljudi, ja se povezujem sa ljudima. Zato ja ne se osjećam, naravno, ponekad neko me kaže, pa šta se praviš Hrvat, ako ti nisi rođen tu, ti ovo, ono, to postoji, ali ja ne se osjećam stranac.
E pa to je lijepo. I vjerujem da je danas i puno drugčija situacija, jel sad si već u godinama tu, sad se pretpostavljam dobro umrežio što se tiče kruga ljudi. Da. To je tako. Ali, hvala Bogu, ja mogu biti zahvalan za to. Da, svaki trenutak koji ja sam tu u Hrvatskoj, mene sve vrata su bili otvorene. Sve vrata su bili otvorene i to. Ja moram biti zahvalan. Naravno, ja ću imati to veza za Argentinu. Zato ja sam tamo rođen, tamo mi je familija. To ne. Ali mene jedan trenutak koji mene bilo ključno, bilo ova Davis Cup. Aha. Davis Cup, ovaj final koji je Hrvatski protiv Argentine. Del Potro. Da, Del Potro, da, Argentina pobjedila, ali ovaj trenutak ja sam rekao, ok, ja ću navijati samo za Argentinu, zato što Hrvatska već je osvojila Davis Cup, onda ovaj put ja ću biti... Znači ima kompromisa. Da, ja ću biti fair. Ali, taj trenutak kada ja sam gledao to na televiziju, da ja sam čuo argentinsku navijač, kada oni su pjevali Argentina, vamo, i poslije druge navijače, u voj, za narod svoj, ne mogu reći da mene bilo sve jedno. Ja kao nisam mogao reći, ok, u redu, neću ništa. Nešto ja sam sjetio, Bože dragi. Da. A kad su ova svjetska prvenstva, Hrvatska, Argentina, to nogometu. Ne, da je teško. Teško je, a? Da, za mene je teško ali neko kaže, kako tebe je lijepo, ti imaš 2 domovine i ti dobro prožeš. Ali uvijek se sastanu skupa. ne, ali što se mene događa danas? Ja imam puno Argentinaca i puno Hrvata. Ko dobije, poruke mržnje, ja dobijem u jednu ili drugu stranu. Nikad ja dobro prožem. Ne može, da, dobro. Nikad ja dobro prožem. Da, ali ajde, drago mi je, znači da nisi ni odbacio svoju rodnu zemlju, nego naravno sve ima svoje. Zato što ja mislim, zašto to je dobro da naša dijaspora isto se vraćaju tu, zato što isto imaju drugi mentalitet, druge inovacije. Može dati nešto dobro koje je naučio u ovoj državi. Zato što i može cijeniti puno stvari. Koje tu nema. I to za mene to je pozitivno ako naša dijaspora tu se vraća. Sad što se tiče te teme, rekao si da poznaješ puno generalno naših ljudi koji su se vratili iz Argentine. Kako je bilo vaše iskustvo sa državom i institucijama? Koliko vam je država pomagala i jel to može puno više? I kakav je danas potencijal? Jel država dovoljno radi na povratku tih ljudi? Ja vidim neku razliku. Da država pomogne dosta, da one daju ovaj tečaj Croaticum, daju smještaj na studentskim domovima, da ljudi se snažu i to. Ja mislim da se tome se može poboljšavati, zato što ja mislim da nije ista vremena kada ja sam došao prije 9 godina koje je danas, da se može to poboljšati. Ne kažem da ova logika, hrvatska logika, ne, moramo promijeniti sve. Ne moraš promijeniti sve, mora se poboljšavati. Samo da se razvije program, ali ja mislim da ima neku točku koja nije samo tu u Hrvatskoj, nego je tamo u dijaspori. U kojem smislu? Ja sam bio u hrvatskom domu i ove kolege koji su se preselili i prijatelji koji su se preselili, ja sam vidio da one se ponašaju totalno drugčije. Oni koji nisu imali nikada kontakt sa jezikom, sa kulturom, sa muzikom, ništa, sa njima je jako teško. Kao kulturalni šok ovaj udar je veliki. Zato ja mislim da ove institucije mora istaknuti puno više da hrvatski jezik se vraćaju tamo. Zato što tamo se pošalje profesore hrvatskog jezika, ali sa cijelu Argentinu ima samo 3. Ili 2, ne sjećam se. Argentina točno. Je koja? 8. najveća na svijetu država. Sa mene je to je premalo. Danas to se radi, kako mogu reći, tečaj.
preko internete, besplatne tečajeve i tako. Ali za mene to je, jezik je identitet, je pripadnost. Mhm. Je pripadnost. Na primjer, mene jezik me dao puno. Me dao prijatelje, me dao Marija Jurić Zagorka, me dao Perljavci, to mi je dao novi dom. Mi dao novi viziju život. Da. I sad to, ako to nemamo, i to je teško, zato što ja sam imao sreću da ja sam našao neku hrvatski dom, kada ja sam imao pitanje i dobro, i bio neki Kristine Šperljan tamo, on mi je objasnio sve. Ali ovi ljudi koji to nema, to za mene je neki blago, neki potencijal. I nije samo je tu, nego je tamo. I sad to ja smatram da ovi ljudi koji traže taj državljanstvo i koji traže ili hoće se pitati kako se tu živi i to, mora se uputiti direktno do hrvatskih domovima. Da. Za mene mora se uputiti da tu vlada ili država ili ured koji se bavi s tim mora uputiti njima da oni idu tamo na te institucije, da komunikacija može biti puno bolje. Da, ali jezik, što si rekao, odlično je ključan, ne samo za identitet koji je prevažan, nego jednostavno iz praktičnih razloga. Ja sam siguran da je taj jezik još rasprostranjeniji, da bi puno ljudi razmislilo i iz ekonomskih razloga doći u Hrvatsku, ne samo identitetskih, jer danas ljudi sele s kraja na kraj svijeta zbog posla. Ako znaš jezik neke europske države, naravno da ćeš prije otići tamo, ali da, znači jezik je jedna definitivna stvar koja se može bolje. A jel misliš generalno da Hrvatska prelako uvozi strance u državu u manjku radne snage, u manjku nekih poslova, prije nego što se okrene vlastitim Hrvatima, ispita teren koliko se ti Hrvati mogu vratiti? Da. To je malo teško pitanje, ali razumijem, kad vidiš te imigracijske politike, je li fali ta komponenta da prvo pokušamo hrvatske ljude vratiti? Samo za mene ponekad nije jasno. Nije jasno to kao se kaže da želimo da se vraćaju ove potomci Hrvate. Uh-huh. Ali poslije ja vidim samo vraćate se vi koji plan? Da. I na primjer, ali ova radna snaga zna konkretno šta će raditi tu. Ali na primjer, ovi ljudi koji tu da se kaže za mene nije jasno šta oni mogu raditi tu. Mm-hmm, da, kao dođite, nema plana. Dođite i na primjer, kada oni ima puno potencijala, zato što ima puno inženjera, ima puno arhitekta, medicinske sestre, ima puno toga. Uputite da oni može nostrificirati za ove diplome. Mm-hmm. Zato što ove ljudi naravno, ako ide na isti nivo koji su imali diplome kao ove radne snage, one neće tu ostati. Definitivno. I to često se događa. Da. Ja pričam s njima i to često se događa. Zato što kažem, ja nisam jeftina radna snaga. Neću. Onda bi bolje da ili se vratim u Argentinu ili idem u Španjolsku. Da ne se borim više sa jezikom. I to mene je žalosno zato svi kažu Hrvatska je odlična zato što sigurna država. Svi ove južnoamerikanci kupim. Ako je sigurna država, kupim. Mm-hmm. I onda to se može koristiti. Ja mislim ja mislim nekoga koji nije imao kontakt sa hrvatskom jeziku, sa hrvatskom kulturu, ja mislim da nije kao bitka je izgubljena, nego mora se nešto više raditi, neki korak naprijed. Korak naprijed, zato što nije samo da ne zna, zato za mene je kao reducira problem da oni ne znaju jezik, nije samo to. Da, to je mislim, ako dođu tu nema plana i ne vide da ih se gleda kao jednake građane te države, džaba svi pozivi, to je definitivno to je lijepo. Na primjer, ja sam ne znao konkretno šta ja hoću tu raditi i dobro, i hvala Bogu to je išlo dobro, ali ja razumijem nekoga koji nikada imao kontakt
sa Hrvatskom. Nije znao da sad tek friško zna da on ima neki predak i da on može uzeti državljanstvo. Ne kažem da svi je isti slučaj, ali ja kažem da ova osoba ako vidi da može tu živjeti lijepo, da može imati obitelj, da može nostrificirati svoju diplomu, da imaju neku šansu, da isto da prvo ja vidim da ovi ljudi koji su se preselili odavdje, da oni se vraćaju i onda vidiš, ako su oni otišli i oni se vraćaju, a onda nešto ima. Ali da, naravno nije tako lako da jedno dan na drugo, ali ja vidim da nije samo barijera je jezična. Za mene nije samo hajde idi u neke predavanje hrvatskog jezika i to je to. Za mene se mora od prije raditi. Da. Od prije, ja kažem Argentina, Venezuela, Peru, Čile, od prije da ova osoba ima kontakt sa jezikom, da ima kontakt sa kulturom, da ima kontakt konkretno šta može tu raditi, koji potencijal ima tu. Da. Nije samo da tu dođe i Bože spazi me, da. Teško je doći negdje gdje nikad nisi imao nikakvog doticaja, što kažeš. Ali evo znam da konkretno Fakultet hrvatskih studija, ako se ne varam, ima neki program posebno, kvotu upisnu za Hrvate u dijaspori. Pa što misliš, možda bi li tako neki programi više poboljšali možda dolazak naših Hrvata, recimo neki studiji koji bi mogli biti na španjolskom jeziku, recimo za našu dijasporu i slično, ili neke razmjene studenata da budu veće, da možda potičemo naše ljude dolje, da barem neki doticaj prvo vide sa Hrvatskom državom koji bi bio puno. Ja mislim da se moralo to, ali ja smatram da država mora nešto napraviti, ali isto ima odgovornost na druge strane. Ovaj koji se preseli mora preuzimati, ima obavezu. Ima obavezu prema ovoj programi, ima obavezu prema ove stipendije koje država te da, ona moraš biti odgovoran. Za mene ne može biti neka osoba ko dolazi i ne ide na predavanje. I samo cilj bilo preuzimam državljanstvo i odem. To za mene nismo svi isti. I onda se mora filtrirati. Pa za mene koji bi bilo cilj da ja bi volio da vlada dolaze, da oni može filtrirati i može gledati potencijale. Da čuvaju taj potencijal. Zato što mene bilo žao neki ljudi koji su mogli tu ostati, oni su htjeli zapravo ostati, ali nisu mogli opisivati malo u školu ili u vrtiću i onda mora otići. Da, nije se radilo s njima. Da, nije se radilo dovoljno i to mene bilo žao. I to mene bilo žao da oni odu. I naravno, niko nije sudac ko zaslužuje tu ostati ili ne. Ali ja mislim, oni koji se vidi, koji imaju potencijal, to ja mislim da se mora filtrirati i se mora dolaziti. Zato što ne možeš preuzimati grupa i da grupa ima isti interes, zato što ima ljudi koji ne se smatraju Hrvati. Ljudi koji ne zanimaju. I to je u redu i to je pravo. Nemamo isti interes, ali ovaj koji ima zapravo moraš čuvati, moraš olakšavati putem da on ostane tu. A i ta zajednica je važna, poticanje i zajednice ljudi koji su u sličnim situacijama. Ne znam jesi li ti član udruge Reaspora. Da, pa možda više i takvih zajednica, da se ti ljudi više povezuju. Da. Za mene, na primjer, ja kažem, neki osobni uspjeh, neki dečko iz Čilija, Branko se zove. I Branko, on mi došao sa neku pitanju, mene odlična pitanja, zato što većina me pitaju u koji papir, kada moraju ići u policiju, sa ovaj državljanstvo, samo oni hoće... GPT pitanja. Da. Ja neću. Da. Ali on me pitao, kako ja se mogu družiti sa lokalcima ili sa nešto da igram nogomet. Ja volim igrati nogomet. Ja sam rekao, Svilja, to me pitaš? Da. Ja sam rekao, hvala Bogu da ti si me pitao. Ja sam uputio da on ide u Reasporu i on nakon godinu dana, nisam ja njega iskušao, on je došao i on me pričao hrvatski, normalno.
I on mi je rekao, ti si mi uputio da tu dođem. Ja sam rekao, da, sjećam se. I za to, mene to je drago. To je za mene je rezultat od nešto. Kako ne? I, na primjer, sada ja sam bio predsjednik od neka udruga koja je argentinski hrvatski kulturnog centra. I dobro, ja bio sam predsjednik, moj predsjedništvo prošao. To je neki kulturni centar u Zagrebu. U Zagrebu, da. Nisam čuo, da. Da, mi imamo udrugu, nemamo prostor, ali imamo udrugu. I da sad postojimo 5 godina. I danas ima drugu upravu, ali ja sam sugerirao da napravimo, na primjer, neke islet, na primjer, da idemo, da upoznamo koja je bila Marija Jurić Zagorka, na primjer. I napravili smo Marija Jurić Zagorka sa španjolske govornici. I, na primjer, ja mislim da ove stvari to pomogne puno. Zato ljudi prolazi tamo u Kalčićevoj pored ovoj ekip koliko puta. I niko ima pojma. Ili, na primjer, neke druge aktivnosti. I takve stvari, ja mislim, ove inicijative, to je veliki korak. To je veliki korak. Kada ljudi su svjesni, zato što za mene, kao ja ponovim, možda ja sam dosadan s tim, ali da samo se reducira to da je problem u Južnoj Americi je samo jezik, nije to. Mene je puno komplicnije je problem, ali ne kažem da ne se može rješavati zato što došao ovaj dečko i me rekao hvala ti da ti si me uputio i samo on išao igrat nogomet. On je išao igrao nogomet sa drugim Hrvatima, on je se zaposlio poslije s njima, on je našao posao sa ovom grupom i on danas on se adaptirao i on tu hoće živjeti. I to meni je drago. Da, nekad je toliko malo potrebno. Samo malo nekoga gurniti u društvo, u neku zajednicu, odmah se čovjeku cijeli život bude ljepši i onda naravno da će prije ostati. Da. I na primjer ima puno stipendista koji idu na Croaticum, koji imaju pomoć, ali kada nemaš taj kontakt, to je kao to ne pomogne. Nije samo da ideš na faks i ideš na predavanje i čuješ i ponavljaš. Da. Ali samo fali taj kontakt sa mene, na primjer, ako to se može povezati sa neke druge grupama, da se može napraviti neke aktivnosti. I to poslije ljudi kada se povezuje ljude, to je drugo. Ja sam mislio reći na kraju, ali sad je možda savršeno vrijeme da najavim jednu našu inicijativu, da podijelim jednu ekskluzivnu informaciju, a to je da sve ovo što mi govorimo, da ne ostane samo na priči s naše strane. Mladi za domovinu će 25. lipnja organizirati susret mladih hrvatskih povratnika u Zagrebu. Cilj je okupiti mlade koji su se vratili u Hrvatsku iz cijelog svijeta, upoznati ih, razmijeniti iskustva, ali naravno stvoriti prostor za poznanstva i razne suradnje. Tako da sve mlade povratnike do 35 godina koje, ako ste vi ili ako poznajete nekoga, zabilježite datum i možete nas pratiti za više informacija, a ja se nadam da ćemo tamo kao počasnog gosta vidjeti Nadira, tako da ćete moći sve ovo čuti još i uživo, tako da trudimo se da sve ovo što radimo bude i u praksi, tako da svako dobro i nadam se da ćemo se tamo vidjeti. Vezano za tvoj osobni put u Hrvatskoj, stvarno jedna predivna priča i vjerujem da kogod to pogleda će ga dotaknuti i vidjet će koliko je i pozitiva potrebna u svemu tome i koliko smo mi ovdje prenegativni i što se tiče nekog doprinosa hrvatske dijaspore, osim samog što ljudi stalno spominju ekonomski doprinos, ovaj doprinos ona. Ja mislim da jedan od glavnih doprinosa povratka naše dijaspore bi bila ta pozitiva i taj jedan pozitivan pogled na sve, jer mi koji smo ovdje, kod da smo se previše razmazili. Kao imamo državu, ne znamo sad što ćemo s njom. Ne znam, jel imaš taj dojam? Da, ne kažem uglavnom sad to, na primjer, za mene u iskustvo u zboru, mene je bilo jako pozitivno, zato što ja sam trebao neki ventil. I ja nisam mislio, na primjer, nije bilo aktivnosti koje ja sam radio u Argentini, pjevanje. Ali kada
jedan prijatelj me kaže, dobro, idemo tamo u Vasiliku, tamo presveto srce Isusovo. I on me rekao, idemo u Vasiliku. Tamo moj buras je dirigent i ti možeš čuti taj zbor. Vidit ćeš kako je lijepo. I kada ja sam išao tamo, mene je bilo nevjerovatno. Kada ja sam čuo ovu akustiku i tamo pored ovaj groba Ivana Merca tamo, ja se sjećam... Naš zaštitnik je ovdje. Da, taj zaštitnik. Ali ja ne mogu opisivati taj osjećaj, mene je bilo jako divno. I onda poslije su me krenuli pitati, jel ti hoćeš pjevati? Pa ne znam, nikad ja sam pjevao ovo, ne mogu, nema. A dolje si bio u folkloru, jel tako? Pjevao si? Nisam pjevao, da. Aha. U folkloru sam bio, ja sam izvirao ovaj kontravac, ovaj berdo, ja obožavam tambure i tako, ali nikada ja sam pjevao. I dobro, išao sam i probao sam i dobro, ostao da poslije ove audicije i kako mogu reći, mene bilo toliko utjecalo, toliko pozitiva to na mene, kada ja sam upoznao ljude, da niko mene nije spominio da hoću otići od Hrvatske. I to su ljudi odavdje, ali bili su studenti, na primjer, ovaj trenutak ja sam bio najstariji, nisam bio ja student, ali isto su me pozvali, su me napravili prostor, ali ja sam gledao toliko ljudi koji imaju snove i kada mene niko nije me govorio koji se hoće kupiti neki skuplji auto, da nekoga, ne znam, misli da ići u Dubaj ili nešto, na primjer karikina. Da. Ali bili su ljudi koji hoće tu studirati, koji hoće tu ostati, da imaju nade tu. Onda ima, ne mogu reći uglavnom da Hrvati su takvi, ali nažalost ja vidim da ponekad postoji neki trend da se posla ove poruke da dobro, bolje bi bilo da odeš, bolje bi bilo da te pozivaju za to. Uh-huh. I ja to mislim da naravno da se mora priznat da ima neke stvari koje Hrvatska naravno mora poboljšavati, mora gledat neke druge stvari, morate reći kako će biti u budućnost sa tvoju djecu, sa tvoju obitelj, tu, kako, to je naravno, ja to priznam, nije samo da ja sam u medeni mjesec i ja sam iz dijaspora, Hrvatska je super. Ne, ja vidim stvari koje Hrvati kažu i da imaju pravo. Ali za mene to ne znači da ćeš sve odbaciti. Da je totalno. I zbog toga ja vidim, toliko je bilo teško da ova šahovnica možemo tu i imat i da danas je zbog političare, zbog nešto drugo koje je rekao ili neko koje je provocirao i nešto kažemo da to ne valja. Ne. Ovo je nešto drugo. Ljudi su nešto, ali kao za mene Hrvatska je iznad svega. Da. Kao to. Ne, a predivno si rekao tu analogiju sa brakom, jel? Ne znači da je ako prođe medeni mjesec da sve mora biti loše, nego nećemo gledati crno-bijelo. Nego danas je problem što ljudi i brak gledaju crno-bijelo, zato se i razvode toliko, ali jedan zreli pogled da i dalje voliš nešto iako vidiš mane u tom nečemu je sasvim jedan zreo pogled koji nam puno više treba. Da, je to. Je. A vezano za tvoj osobni put, ako nemaš još ništa vezano za Hrvatsku, spomenuo si da si bio na El Caminu, imaš i tetovažu. Da. Kad je to bilo? Kako je to teklo? Da, to je bilo prije 3 godine. Prije 3 godine. Da, znači već si tu bio debelo. Je. Ne, to je bilo iskustvo koje ja sam. Mogu reći, da, svi kažu da Camino te promijeni, ali mene je bilo sanjljivo što je bilo prije Camina i nakon Camina. Aha. Kao promjene su bile poslije. I tamo poznaš ljude po različite teme, vjerske, zato što je bilo trend, neko gledao film o Camino i tamo išao. Ali ja sam gledao neki fenomen na kraju, kad mi smo došli tamo na Compostelu, tamo na katedral, da kada smo mi bili tamo, bez obzira, vjernici, nevjernici, agnostici i svi,
svi su se rasplakali. I onda jedan trenutak kada smo ušli, jedan kolega, on nije bio tako. I ja sam vidio, vidi kako se rade, kako plačeš, vidi. I on mi je rekao, ajde šuti, ajde pusti me na miru. I ja sam rekao, ok, samo pazi ako užeš da tamo da nećeš goriti. Ovako. Ja mi je rekao, ne, pusti mene, ja mogu. Ali mene je bilo lijepo zato što na kraju bilo nešto koje nas ujedinje. I kao je više. I sa to je kao iskustvo ja preporučujem. Jesi s prijateljima išao ili sam? Sam sam išao. To je velika odluka. Da, sam sam išao, ali mene, ja kažem, kako Bog ti oputi od toga, no? Ne? Jer ja sam se pripremio. Ja sam rekao što se dogodilo prije kamina. Ja sam se pripremio, ja sam išao malo obježbati, zato što to je 900 km. Da. I dobro, ja sam išao vježbati i ja sam imao prijatelj da ja pozdravim Štef. Štef je isto Argentinac, on je povratnik. Pozdrav Štef. Da. Ali Štef, on živi tu duže i on se bavi planinarstvom. Da, on je vodič. I uvijek, ja sam pitao, dobro, amigo, molim te, reci mi koja oprema ja trebam, koje obuće i ovo ono. Ja mi rekao, ok, idemo mi vježbati i pusti mene na miru. Da ja poslije ja ti kažem. Poslije kada smo išli, napravili smo naš žir, smo se vratili tamo di Alpina, to je marka, je slovenska marka sa obuće, to je super, sa planinanjem, sa senderizmom i to. I ja sam se išao probati, on me rekao, ne, to je dobro, to nije, on me preporučio. I kada ja sam išao platit, ne, plaćeno je. Ja vidim ga i on me kaže, ne, riješeno. Ja sam rekao, pa ti si ljud, to skupo je. Skupo je bilo. Ja me rekao, ne, samo ti se pomoli za mene. I šta mogu reći, poslije neki drugi poslanik mi rekao, ja sam čuo da ti ideš na kaminu, evo ti ruksak. I sve ja sam dobio i ne znam. Ali si puno morao moliti za njih. Morao sam puno moliti, ali ne znam, mene je teško kada neko me može pitati ako neke stvari su slučajno, ne vjerujem na to. Ne vjerujem da to nešto je slučajno. Da. Mene ne vjerujem da je slučajno, na primjer, da ova fotka od moj pradjed došao do mene. Mene nije bilo slučajno, na primjer, kao ova Vasilika Presveto srce Isusova, se zove isto kao ova župa tamo u Krstaticama Presveto srce Isusova. Ja ne znam, ja ponekad, ja pokušavam ne biti toliko sentimentalan, ali ja to vidim i ja ne mogu reći da je sve jedno. Ne. Mm-hmm. I to za mene je to bilo Camino. Camino me naučio puno, ali sa to ja sam uvijek, je kao hodočasnik, kaže, turisti ja sam čuo da prigovara, mm-hmm. ali hodočasnik zahvali. I ja to pokušavam. Zato ja mogu reći, ove zadnje godine tu u Hrvatskoj, ovo Camino i sve stvari koje se dogodili danas, ja se bavim poslom koji ja volim. Onda moram biti zahvalan. Cijeli život je kao jedan veliki El Camino. Da. Zato i jesi tako pozitivan i pun duha, to se stvarno vidi. Da, pokušavam, naravno, kao bilo koja osoba imam svoje borbe, naravno, ali ja sam, ne znam, ponekad kad ja sam bio u Camino i mene hodao neki mlađi čovjek i je imao taj osmijeh. I ja sam pitao, zašto imaš taj osmijeh? Zato što ja ne znam ako ja sutra budem živ. Imam neki bolest koji nisu me otkrili lijek. Ja samo ispunjavam želju da ja mogu hodati na Camino, ali ne znam ako sutra. Kad ja sam vidio taj skromnost i to, šta ja mogu reći? Samo jedino, nije samo da ja se spoređivam, ali ja sam vidio taj iskrenost, taj skromnost i taj osmijeh. Onda
To mi moramo cijeniti što imamo i da imamo tako lijepu državu, da imamo takvi divni ljudi, zato što nismo samo ovi Hrvati koji se žalimo, koji kažemo ne, mi smo na Balkanu ovom. Mi smo isto ovi ljudi koji su išli kada je bilo taj apokalipsa sada tu, kada je bilo ovaj vjetar, ovi ljudi koji su išli su pomagali drugi, kada su bili poplave, kada su bili Petrinja. Da, kada je bila Petrinja, kada je bilo potres, ove majke koji su rodili, kada su išli, ove navijači su da, to isto možemo vidjeti ovako. Ovaj lijep dio. Je, to prečesto guramo pod tepih, ali evo, baš zato nemam šta ovome uopće nadodati. Takve stvari jednostavno treba isticati, zato treba isticati ljude poput tebe. Meni je stvarno čast da si nam došao. Meni je bilo prezanimljivo jer evo stvarno kažem, skoro ništa od ovog nisam znao prije, tako da ni ne osjećam se kao da smo na podcastu, nego kao da se upoznajemo, tako da nadam se da će se i ostali tako osjećati koji ovo budu gledali. Evo, puno ti hvala. Ne, hvala tebi, hvala svima. Evo, svako vam dobro, vjerujem da ste puno toga korisnog mogli čuti, vidjeti kako sam rekao, i za one koji se slučajno premišljaju bili došli u Hrvatsku, pa evo Nadira, spojit ćemo vas s njim i nećete moći ne doći. Svako dobro i živjeli, vidimo se.